Yesu nashimwe. Tujye turamukanya mwese mu izina rya Yesu. Yesu nabahezagire. Ubwo turashimira Imana nyuma y'akagoroba keza twumva amajambo meza akomeye twibutsa ko dukwiye kuba gahore, dukwiye kuba kuko Imana igomba. Yesu nashimwe. Rero ko dushishikara tubaha intasho tuko ndaza mu rugo bamwe baramutsa n'abandi turavugana b'abakozi b'Imana bo hirya no hino bagira izo ntasho. Bagomba twongere ko some yakozwe n'intumwa igice c'icumi ku murongo wa mbere. Bashishikara gusoma turabe ingene Imana yishura gusenga kw'abantu. Yesu nashimwe. Imana iri mu gusenga kw'abantu kandi katwishyura, yegira atwishyura. Turabona Imana yishyuye gusenga k'uyu muntu witwa Koruneliyo. Usome yakozwe n'intumwa igice c'icumi ku murongo wa mbere gukomeza. Aravuga ngo i Kayisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, abisha b'abasoda 100 bo mu ngabo zitwa Abayitaliya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana udasiba. Abona yeretswe mubone marayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. aramuhamagara ati Koruneliyo. Nawe amukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati niki gana? Aramwishura ati ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe byadutse ibicibutso imbere y'Imana. None tuma abantu Yopa utume ko umuntu yitwa Simoni ariwe Petero. Asembereye kwa Simoni umuhazi w'insato, urugo rwiwe ruri iruhande y'ikiyaga. Umumarayika yavuganye nawe amaze kugenda, ahamagara babiri bo mu basuku biwe n'umusoda yubaha Imana wo bamugendanira. Ahejeje kubiganira byose abatuma Yopa. Tunashimye. Komeza dusome kuri 24. Urahabona hano kuri 23 ariko murabona umutwe w'amajambo uvuga ngo Petero aja kwa Koruneliyo. Dusome rero bukeye bwaho Petero arikura avanayo nabo na bene data bamwe b'Yopa bajana nawe. Bukeye bwaho ashika i Kayisariya. Koruneliyo yari abiteze, yakoranije inshuti ziwe n'abakunzi bo ku mutima. Petero agirutse arinjira, Koruneliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe, aramupfukamira. Maze Petero amukura hasi ati va hasi, nanje ndi umuntu nkawe. Murabona nanje ndi umuntu nkawe. Bakivugana arinjira asanga abakoraniyeho benshi. Arababwira ati
ubwayo umurongo wa 18 mu cyo twarukurikije neza arababwira ati ubwayo murazi yuko kizira ko umuntu w'umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko cyane kwamugendera, ariko jeho Imana yanyeretse yuko hatogira umuntu nita ikizira cyane igihumana, cyo cyatumye nza ntarinze guhakana ntumweko. Rero ndabaza ico bagize gute nandi icyo Yesu naje. Tukomeza gusoma inkuru ziryoshe cyane mu Kristo rikatisoma zitanu. Siko uyu Luka yanditse amajambo yanditse izi nkuru zo kwitaba cy'ibyakozwe n'intumwa, aho yanditse ashika kwizi nkuru z'uyu muntu yitwa Korneliyo. Uyu Korneliyo dusomye ko yari umuntu w'umugabisha wa soda, yari umuntu afise amapete atasanzwe, yubaha Imana kandi akaba ari umwubahwa mu gihugu. Yesu naje. Uyu rero yari yatoye inzira yo gusenga Yesu Kristo nubwo atari yemewe n'abantu bose. We yaramushaka kumusenga mugabo basengana ntibagire abantu bahora. Yesu ararana wewe yari yarabonye ko Yesu akora ibyo kamyandi aramwizera aramwakira, mugabo abo basengana kubera imico n'imigenzo bari barimo kubera Korneliyo w'umunyamahanga byatuma atemerwa. Tumuragitaho rero ndiko ndasoma aya majambo nagiye kwibaza ati none Korneliyo umutwaro yari afise yaramaranye iminsi asenga ahubwo. Yesu naje. Ushobora kubona uri kurasenga uyu mwanya siko umaranye iminsi imitwaro ntazi, hano abayobozi nawe bazi imitwaro yawe nanje nawe mbizi mugabe Imana yagize hano Bibiliya kadomi urutoki ku mitwaro Korneliyo yaraje. Yesu naje. Mugabo niko ndasoma nk'imwe yambishije umutwaro Korneliyo yaraje. Korneliyo yarafise ikibazo ngo dusomye ngo yari karasenga nk'igihe cy'azinga yagire gutya abona umumarayika aje kumugendera amwiyereka gute imbona nkubone, ni ukuvuga ntiyaranahumirije yarakanura sunashimye agire gutya abona umumarayika aja hano. Amen. Amubonye aramubwira ati Korneliyo ugusenga kwawe imitwaro yawe iyo yagize gute yaduze ku Mana, Imana yayumva ubu nje kukwishura. Amen. Nicyo kinzanye nje kuguha inkuru zituma wishurwa. Yesu naje. Ndiko ndasoma natawe ko Korneliyo yaratungujwe n'ibihe abantu barimo ariko badatahura. Yarababaye kubona yarakiriye Yesu mugabo yemeye. Yarafise intimba ku mutima kubona agendana n'abantu badashobora kumenya ko yakijijwe. Yesu ntakitabara adashobora kubangakira yuko Yesu atabara adashobora kuja mu nzu yaba mu intebe yicara nabo batubona mugende bagukanga mu ngoro y'Imana. Petero ashobora Yesu naje. Amen. Sengera ibyo bintu mu izina ryawe. Sengera ibyo bintu, sengera ibitwaro mu izina rya Yesu. Petero na Korneliyo rero biramubabaza ukuntu hari Abayuda
ntibicara kugira bicara hano bari bafite aho bicara hano abayuda bari bafite ikibanza cyabo abo nabo bitwa ngo nabizeye Yesu n'abadakomoka mu bayuda bari bafite ejo aho twari turaganira baratubwira yuko n'ubwoko bw'igihugu iyo ukomoka kuva ushobora kujya muri Canada ubwoko bw'igihugu baca bandika yuko uri umunyakanada ukomoka mu Burundi nyakuva urabona mu Bufaransa ubwoko bw'igihugu uca witwa umufaransa ukomoka he babi Yesu atabara na mu by'Imana aba bagerageza kugisha barabivuga ngo hariho abakristo bakomoka mu bayuda n'abakristo bakomoka mu nawe byari Yesu atugirira imbabazi ibi bintu rero rero byarashaka rero nibyo kubabaza we nawe kubabaza ni ndetse kubabaza Yesu kubabaza kandi biratubabaza kubona abantu bakizwa bakagumira bapfa ibintu birabica kubona umuntu akizwa ntakizwa imico y'iwabo ibyo bintu birababaza kubona umuntu yihana agahinduka mugabo ntamenye ko yabaye mushasha atakiri muri bimwe wa muryango w'iwabo Imana ihamagara Aburahamu yamubwiye yamubwiye ati we Aburahamu ngwino vahe banze mu gihugu cy'iwanyu Yesu nashimye ibyo wibitsemo mu gihugu cyahe uhejeje mu cyumba he no mu muryango gira gute uhejeje mu cyumba gute vahe no mu nzu ya so vahe alafu tuzaga kwereka YouTube cyane mujane gakwereka YouTube shira mugabo problème y'isi umunsi urihana imico y'igihugu n'uyihana umuntu arihana imico y'umunsi wabo ntayihane umuntu arihana imico n'imigenzo yaganjije abantu yapfuye akamayirigira kandi ageze aha wiyagaza uvuga ngo tubona pastor waro tangu mungi waro ari nyirugira waro ari nyirugu ayina matite tuba mu kibikorwa by'Imana ariko ibyo byose ukibirimo uwo gusengerwa tukarira kuko benshi barageze atumye muri ibyo Yesu agira urundiriya transfer hana maze kunyosha kwa urundiriya Petero ikana Petero miyani ndiyo mwichi Petero yari yarabaye atayo soma murabe muri kubagana soma gati kisheka ku macumi Petero yagerageze soma bagarati kabiri mu cyumba cy'Imana iraturangiza umwanya abantu bahaye tabike urabukuru umuntu ashobora kuba ibintu birahamba Yesu atabara Galatiya kabiri umurongo wa 12 murahabona haravuga ngo ariko Kefa aja muri Antiokia murahabona na urupapuro ni 216 dasubira ariko Kefa aja muri Antiokia mugishimana imbona kumubona kuko yari bigize gute nibimutsindishije kuko abapfuye cyane se abapfuye kwa Yakobo batarashikayo yasangira n'abandi
ukatinye kugira ngo ukatinye kubonwa n'abakebwe abanena ntusangira kuri Imana nubwo ni kandi twasangira bajya bataratubaje Yesu agira Fede umuntu umwe mu rusengero bari baramusangiza hajya gusangiza mu ruhimbi Yesu nashimwe hanyuma rero abadiyakoni bamushira igikombe kugira ngo bamusangize amaraso ya Yesu sivyo muri ari yicaye bamwe twicaye turicara siko bamushiriye umugabo abona ko yagiye gusoma ku gikombe umuntu adakunda muri bamwe bitatu n'abatwa aje gusoma ko abundi nawe yageze mu vy'ubwoko yibuka tsomana abantu tukiza hinge rero abamushire na wasoma yashenda agira gutya hano ko byanga gusa agize gutya yaramunze ingene bigenda ati hakumwe mwasomye kubu oya hariho abagore bagize gutya Yesu ibintu cyane Petero Yesu yabwiye ngo ndamuhaga utunguzo uzungurangurirwa uzungaranwa byamugumyemo agatinya no kubyigisha agatinya no kubivuga ibintu byose umuntu wenyine yatwigisha arimo umwanya urarabihunda inyundo ni Pawulo Yesu nashimye yarabihunda inyundo aratwigisha hariya mu banyefeso mu gice cya kabiri haravuze ngo yahomvoye cya gisiga cyagira muti kiriya gisiga gihomvora bijya bwari utuntu bukomeye atawugiye kubwigisha kiretswe n'itabuja kiretswe n'ishuriwe n'Imana niwe yashobora guhonda inyuma ikintu cyabaye igikuta kitabomoka mu mitima ya Isirayeli Yesu atabara n'ubwo bwoko bwinshi mu mitima y'abarundi n'ubu buracari hariho abakibwirikirimiye bakibona ati jewe mwene nakandi nabi byagityo bimutungishije adandaza izubu adandaza inyakomoka ni ikintu cyameze kugira ngo ihomba bigoye Yesu atabara bigoye bitonesha bagenda barangira bagizwa n'ivyo bintu ariko Imana igomeze kutwisha Yesu nashimwe kuko Kornelio yaraje kugira icyo kuko abona umumarayika yagira ngo bigeze reka turacana agire gucyanga gutuma kwati gutuma iyo ingoma nagize tuma he tuyo kwande kwa Petero aramudondora neza kwa Simoni umwe bita Petero n'umwijyanye Yesu nashimwe utuge ana hanari nahabonye apanze inzu y'uwitwa Simoni ni apanze mu nzu y'uwitwa Simoni wa wundi atunganya iby'isato donc adandaza isato kandi zimutungije ni apanze Yesu nashimwe ugende umubwire yuko ndagukeneye aze ngakuraba nubwo uri umunyamahanga araza Yesu nashimwe nubwo batakwemera uyu munsi barakwemera nubwo batugaya uyu munsi uraba umuntu Yesu nashimwe genda maze kuva mu nzozi ariyumvira ashimwe n'ibyo ujya mu rukaro rw'Isirayeli arantukiye Yesu nahabe ubwira ngo akayigera navyo nibaza kwera arazungurutsa ubwenge Yesu nashimwe jeni baza kumuzungurutsa yibutse na wa wundi yagenda kuraba Yesu Yesu aramubwira ati Yesu abe wamubwira avuga ati Yesu ndakwaza umwana kandi ageze ku mvi none rero ndashaka kugira umukiza mugabo Yesu
ndakugira umutwe wewe rero uvuga ijambo Yesu naha wowe uvuga ijambo rimwe ryonyine jewe ndasanga umwana wanjye yagitaha nayo ukwiriye uraza kundaba birirwa baranyikubitira birirwa baranyiranira vyihoze kuvuga ijambo gusa birakoreka Yesu naha uyu Koruneliyo biramunanira kuhava ariko avyiganira abandi ko bavyeretswe n'Imana aca arabatuma kugera mu biro Petero nawe bashikeyo barabimubwira Petero nawe Imana aramubwira ati nawe yari yavyeretswe Yesu nashimwe yabonye ibintu bihumanye Imana yabihumanuye Imana yari yateguye inzira amasengesho yacu arazura abapfuye kwizera Yesu nashimwe Koruneliyo gusenga kwaguye Petero yari yaratwawe n'ubwo hinge rero kwere yavyeretswe atarabimubwiye zoshitugende basha catora abantu benshi barafata inzira agishika Yesu nashimwe yabanje kugira ngo tabazo bibiri yabanje kwisobanura yaragisobanura azi ko ajoshobora kubitsira yabanje kwisobanura n'izwe murabe hano uyu murongo guhera kuri kanda kuri yabanje kwisobanura kuri 28 arababwira ati ubwanyu murazi yuko kizira ko umuntu w'umuco w'umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko ibyo murabizi cyane ukanamubwirije murabizi aho yari kabisobanura n'amubwirire nawe Yesu agira ati ivyo murabizi murabizi ariko jewe yagize gute Imana yageretse yuko atonye umuntu n'itici haleluya no kwitici inzira cyangwa igihumanya cyo kicumi na ciyeza n'abandi kubyaha gusenga kwa Koruneliyo Petero ntajyanye gukora ariko kwa kugira Imana ibwire Koruneliyo uyu munsi kubega kenge uyu munsi akabega kugana muri umuntu abana ndabikura ndaza gukora ikintu tubakuye Yesu nashimye hinge rero Petero tumubwire abantu bikoreye Koruneliyo nagigira atasubira mu nzara delegati yona n'imyangiye gire guca mu marayika atambere ntanura arambere namutumye namutumye ugize neza kwagize ugize neza ko waje none rero ahubwo kugamwe genda igezi cyakunza Yesu nashimye Petero nawe nta mirongo yateguye nta nabiriye bibaga byaro bicogiye bavuga ibibarimo acakorokera katabura kuvuga Yesu ategekeranya kuhure higera kuvuga mukanya mbego yariramuze cyataraza bamwe bakwa Koruneliyo bakishije bonyine takaroba abantu nta muntu n'umwe atari Petero yavugishije havugishije aho Koruneliyo amen Yesu nashimye batabana munsi n'imi baravugishwa abandi bari bamaze gutabara Ishwa he ngo nuri kwimana kanaka yavugisha genda Koruneliyo cyane n'amahanga yavugishijwe nawe nawe aravugisha nawe wamusoma ageze neza ko bitabana bavugishijwe abo mukiri imanza Yesu yarabemeye Yesu nahabiki babona baravugishijwe baca baravuga ati niho kigira munsi niho nyimenya yuko mu mahanga yose mw'isi yose umuntu ayubaha Yesu nashimye uwo muntu akayubaha iragira munsi iramwemera shaka umuyuda shaka umwisirayeli shaka umunyamahanga shaka ubende wewe ushobora gusa ubahisha Imana igeretse ikwemera ica ikwemeza n'abantu uwo mwanya Petero yahavuye yemeye Koruneliyo amen Koruneliyo yatasha agira gute ashima Imana ati uyu munsi nageze ngira mu rusengero basha niho nzongera kusohora ibyo mwaba musohora nimuzongere Yesu nashimye mwaba muri mwakunda abasha umuzonda naho rasenga mukansubiza muzoseka Koruneliyo atahaca yaragize imisasengesho Yesu nashimye nagira mubwire birababaje kuba wosengera n'abandi
Yesu yatwegeranije twese mu izina ryawe. Nta ishaka ko tuja mu mice, iyi mice yishe abantu Yesu ntiyaza azoyisabye, ntaza gusambere mu izina ryawe. Asanga uri mu muhande rwagwiwe, twemerane mu izina ryawe. Shaka kugira ngo mwemerane nk'uko Kristo yagize gute, yatwemeye natwe. Kuki tutemerana? Kugira ngo muri mwene natwe, muri mwene natwe, no, twemerane na Kristo yatwemeye. Abandi baratwase, wewe nta muri do baratwase rugeza, ariko Yesu arakuramutsa. Yesu naje ko Yesu yatwemeye natwe tugire gute, twemerane nawe maze kuzikurikirana neza. Tunamike amaso gusenga Imana. Haleluya. Imbere yuko dusenga birashimika Imana nyir'izina, amaganya utazi cyavako ukagenda usenga ariko Imana itaweroreje, asaba cyo bw'Imana shikino bagufasha abakozi b'Imana bagusengere. Kuko Imana yakoresheje isengesho rya Koruneliyo rikatura Petero twemera. Yesu nashimwe, rikamugira muzima, rikamutesha bikanini. Uyu munsi Imana yaje kugutesha nawe, yaje kugutesha ayo maganya, yaje kugutesha ibyo bibazo, kugutesha izo ntambara, yaje kugutesha ibyo biguhanze utabonye wo bivamo. Yesu arika kugira ngo ugire neza. Karibu bagufasha abakozi b'Imana, kandi si ibyo gusa, hariho n'abagenda n'ibitwaro by'indwara n'ibindi bibazo tutazi tutamenyera. Ibyo byose Yesu arika kugira ngo aduture ibyo bibazo biduhanze. Yesu nashimwe. Nawe iyo bitwaro yawe uyizane, Yesu watunashyize gute, nta kimunanira. Wewe uyizane, Yesu bimanze n'ibi kandi urabizi, sinigwa ndabicenge no hino ubimaranye n'isubizi. Koruneliyo yisengera mwibanga ati, Mana n'ukuri ndagayitse undaje kuri bibiri biduhanze ngaha, nawe umaranye iminsi bitwaro kanaka. Ngwino Yesu kubwire, ngwino upfukame imbere y'intumwa, ngwino uvyereke Imana ibisigaye. Nawe unagwaye kandi turaguhamagara tugusenge kugira ngo byose bigende gute, bigende neza. Nawe majambo y'Imana Yesu nabayezaniye. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Murakoze kuri Imana izi kugira neza, uri Imana uzi gutabara, uri Imana urabona ukamutahura mu mutima, ukagenda ukabona ibimuriza, ukabona ibimuhanze, ukabona ibimunanije, ukabona ibimuteje kutagira umunezero, maze ugategura ibyo gutabara, ugategura ibihe byiza. Wategura ibyo byo gutabara Koruneliyo. Mbese Koruneliyo yatabawe umunsi gusa, hatabawe benshi. Bari bamaranye iminsi amarira n'agahinda, bamaranye iminsi kwiheba no kwihebura, ariko umwanya wateguriye ibihe byiza, urareka gutsinya n'abagirire neza. Natwe ubwaho mugashikana n'uko tumeze, hari igihe wateguye uyu munsi, tujye dutahana imigisha, dutahana amahoro, dutahana umunezero. Kandi utugire neza muri byose. Urakoze ibyo tubiseze twizeye mu izina rya Yesu Kristo n'umukiza wacu. Amen.